Dobrodošli, dobar dan, mir s vama i assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu epizodu Greška argumentacija. Ovdje se nalazimo u sedmim delu, dakle govorimo o greškama kompoziciji i deobe. I ide ovako, dakle, greške kompozicije i deobe nastaju ukoliko se celina tretira kao prost zbir svojih delova. Dakle, pogrešno je na osnovu toga što pojedini delovi celine imaju određeno svojstvo, to svojstvo pripisivati i celini. I obrnuto svojstvo celine pripisivati svim njenim pojedinačnim dijelovima. Dakle, greška kompozicije i deobe, dakle, definicija ide nekako kako ovako. Dakle, sve ostale greške su smešne. Dakle, greška kompozicije je bolja od celine sastavljena od svih grešaka zajedno. Naprimjer, imamo primjer, kod ove slike i primjeri grešaka je recimo, dakle, kad kažemo Švajcarska je miroljubiva zemlja, dakle, onda je svaki Švajcarac miroljubiv. Pošto je ljudski mozak sposoban da bude svestan, a sastavljen je od nervnih ćelija, onda je i svaka nervna ćelija sposobna da bude svesna. Ova greška prisutna je i u istoriji filozofija. Dakle, ne trebamo pretpostavljati da samo oko, ruka, stopalo i generalno svaki deo tela imaju funkciju. Čovjek također ima funkciju iznad funkcije njegovih delova. Ovdje je citat od Aristotelova, dakle, Nikomahova etika. I, dakle, ne možemo navesti ni jedan razlog zašto je sreća svih ljudi poželjna, osim svaka osoba, dok god veruje da je ostvariva, želi sopstvenu sreću. Ovo je bila ova greška argumentacije. I da idem sada na sljedeću, ako će Bog dati, dakle, samo malo, evo, sljedeća ide ovako, dakle, sljedeća greška argumentacije je promašivanje poente. I ova greška promašivanje poenta specifična je po tome što ona svakako dokazuje nešto. Ipak to nešto nije ono što se servira kao dokazano. Dakle, pretpostavljanje zaključka je zaključivanje u krugu, dakle, circular reasoning is always like ono što je smatrano kao pogrešivanje ili da si pogrešio tarču, dakle, da si promašio, dakle, upotrebavaš circular reasoning i onda baš nisi dokazao ništa. I zaključivanje u krugu je najbolja logička greška i može dokazati bilo šta. Pošto može da dokaže bilo šta, može dokazati i prethodnu tvrdnju. Pošto može dokazati prvu tvrdnju, to mora biti istinito. Dakle, zaključivanje u krugu je najbolja logička greška i, dakle, sa njom bilo šta može da se dokaže. Dakle, samo dokažeš, dakle, dokazao sam ti već, dakle, nemoj više pitati jer idi na točku 1, već sam ti rekao. I pretpostavljanje zaključka, strukovno, dakle, stručno kazano je ono begging the question. Ova logička greška nastaje kada pokušavamo da dokažemo nešto što je već pretpostavljeno u polaznim pretpostavkama ili već na drugačiji način rečeno u polaznim pretpostavkama. I primjer ovoga imamo, na primjer, žene pišu najbolje romane zato što muškarci ne pišu romane tako dobro. Postoji mnogo maloletnih delinkvenata zato što mnoge maloletne osobe krše zakon, a razlog zbog kojeg toliko maloletnih osoba krši zakon je što su to maloletni delinkventi. I ovdje naravno uz to dolazi naravno nerelevantan zaključak ili red herring, dakle crvena haringa, kad se kaže, dakle, da je nešto is already accomplished. I greška nerelevantan zaključak ili crvena haringa obično se objašnjava poređenjem sa psom koji je treniran da prati miris lisice bez obzira na to hoće li se susreti sa drugim mirisima koji bi ga u tome mogli ometati. U toku treninga psa će dok prati miris lisice biti podmetani drugi mirisi, odnosno miris crvene haringe, kako bi se vidjeli koliko uspješno ostaje na tragu lisice. Ukoliko ga miris crvene haringe omete i umjesto lisice počne pratiti miris ribe, može se reći da je pas zalutao. Ova analogija ukazuje na to da ćemo se često naći u situaciji u kojoj govornik dokazuje nešto drugo od onoga što je bio početak rasprave. Za nas je bitno da se trudimo da ostanemo skoncentrisani na naš prvobitni argument, kao pas koji prati lisicu naravno, bez obzira na to šta mi ili neko drugi baci pred nas kao mamac.
Zaključivanje u ovom slučaju jeste validno, ali se dokaz odnosi na nešto drugo, a ne na zaključak koji se prikazuje. Ova greška podsjeća na učenika koji priča ono što najbolje zna, umjesto toga što je pitan. Ovo, dakle, opet imamo, dakle, ovo strašilo ili stromena, dakle, i ovo ide ovako, dakle, očigledno mislite da je ovaj argument loš zato što imate nešto protiv naše redakcije. Znate šta? Ovaj argument nema nikakve veze sa našom redakcijom. Dakle, strašilo mora biti najbolja logička greška i lakše je pobediti neprijatelja koji je napravljen od cena nego živog čovjeka sportske građe. Tako je i u raspravi. U prvom koraku se tuđi argumenti pogrešno predstavljaju, a zatim se prelazi na razbrinjanje tako postavljenih argumenata. Napad na drugačiji slabiji argument vaše opozicije naziva na napad na strašilo. I ova logička greška ima primjer naravno u demagogiji. Dakle, rečnik oni hoće. Upotrebom ovog mehanizma se tako može neprimetno pobjeći od nepoželjne teme jer se započinje priča o namjerama protivnika, a ne o onome što je protivnik rekao. Kada se nekamo pripišu zadnje namjere ili sumnjivi motivi, čak i njegove najbezazliznije izjave i postupci se mogu doživjeti kao preteč ili da mu se dokaže, dakle, da se dokaže ova njegova retorika kao preteča. I ekstremni oblik ovih strategija nalazi se u teorijama zavere, kojima se uspješno proizvodi osjećanje ugroženosti ili neizvjesnosti ili, dakle, može se itekako isto kazati i za suprotno strani. Dakle, za mainstream medija je onako ista stvar sa druge perspektive. Isto se može kazati i za suprotno stranu. I ukoliko želimo biti deo konstruktivne rasprave, ne smemo izvrtati tuđe reči onako kako nama odgovara, kao da smo lenji, glupi ili zlobni, već je potrebno da se potrudimo da analiziramo pravi argument opozicije i da taj argument zaista razumemo. Tokom rasprave neophodno je da ostanemo fokusirani na našu temu, a to ne uključuje samo izbjegavanje analize naših protivnika i njihovog stila, već i izbjegavanje tema koje nemaju veze sa našom. I to bi bilo to. Evo, ovo je korištena literatura je bio Stephen's Guide to the Logical Fallacies od Malcolm Murraya and Kujundžić Nebojša Fallacies i Patrick G. Hurley Informal Fallacies. I to je bilo to za danas. Nadam se da smo nešto naučili i prijatan dan i naprijed i budite dobro.